Pini abirta long pen kadu kabya phantami kardoma ko juriklo. Tangte pini abirta arjuitha. Joiraming leng MP Congress candidate upon Bukazan LA angkangorat kangthum karni. Lason si abarim lapen kangtang kring ratcharia song Indian National Congress nonangkeleji Lok Sabha election mate MP election along kachapati dunji aphan ning kethepen Congress party pen kachetoidun MP candidate Joiraming leng aphan keong dungara ratum pen ning karong pen kangthum karni pedepo MP candidate Joiraming leng aphan kangthum karni pon Bukazan LA angkang Silonizan Deopani arong ara ratum pen kangthum karni ajay mek lengpo Congress MP candidate Joiraming leng pen kaningja tengke non Lok Sabha election ke padua hotke Congress party ke keong dunga vote pen haipon pameji pusi ningjepon lapen MP ke hailo lepute district thamarat akar inai article 244A pechun pon vekpo ate Congress party asongja Rahul Gandhi alam chaka tengpen claim vekpo puta than ponthu Prangke rong rupa sokat job cut to claim da long poja. Today sarvisa kutumda oles pension long lapen prangke no atumta pene bikolango pension ta pene ta long lapen imipi atumta long lapen pene pinando texeder ta do koklo la atumta poisa long lapen lem sa long ledam ta sangka ong ning dong ka ripai ke ngala huta der nono bangke Rada pan ke chong thui lo an pen modi ke nang ye bang ke kisan atum pan mane la kene kheti tu klem pin an sai kheti tu a income double nang klem double kallo ki jora sok puno sang puno yat puno ki chu jora manga dor we seta tax ke tu nang ma processor si tukani tu puno khetiok tu puno apen rong rop thang ni itu rada tu sung apa no komilo kasi ching room at lo itu ma bang nam ke ta hai coba ya parti kan sok program nang ko ni intellectual dem ko peta ni na bu indum ki than pro wala je alam ke rali don lo ni jahang lo kita kongres ke kwan ma itu abor kar tu ka dong ke dokter dong ke ami than jum jum kan ho kan ho ya ta ve cái ni cái sini ateng ke apo XMP amata dunde le kupulo na do kupo ki content ke ni le pudi jambang ke dhonsiria roi sakang we samos pen samos si nam det balang ki kom ma ki kom ke ma chini ni ang che ga wi te kwana vote kan hai ponji ning thei de vote ka percentage in tum more than 3 lakh support logi percentage bang ke mo apol chini po ke hai bang ke hai berada tu me isu kali lo ni me thang ta isu lo ili ka do ta isu political issue pulote langdam pulote 1969 pen isi apne isu tu ko la pen SCC tum dala so autonomous state demand committee putamen chier lo la pen CPML pen jeng lo ka tu ko beta ke patu fix lo ki ba to ang kami joy pa tumda dulo la penari tikok ating tikok tumda la dulo la so andulon pen la pen hala aning ki pung nai ne tum ke hile kaman pen ha pen dam ge som da dulo asi isu the dong do political issue bang ke article to protocol implement gi non wa nili tum da keneng ge cho dalam kale lo ing tum leader Rahul Gandhi ning ge ni pia commitment ni pa play po asi kana ba ge monitor Hanjang nang sopen bisnu letter report kat news. Pini Bokolia rong sopi petrol pump adung Kaputi complex along Assam Gramin Vikas Bank Bokolia branch akimi asahem langpher hawar arat sai klembang dhang sing terang arideng pen ingkupon. Akimi Assam Gramin Vikas Bank Bokolia branch akimi asahem dhon sing terang arideng pen ingkupon si pini penamat Beng akimi along beng asai pasai piatu pen metang asai jeklem pon 20 pusi perang ke pen birotana koli
হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ প্ৰিন্সিপাল অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰাক্তন আমাৰ বকলীয়া ঘাট হাইস্কুলৰ শিক্ষক মাননীয় প্ৰফেচৰ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আৰু আমাৰ বিশেষকৈ কবি ডাঙৰীয়া আৰু ডিফু আমাৰ অসম গ্ৰামীণ আগতে লাম্পি দিহাঙী আছিলে এতিয়া চাগে অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকলৈ নামান্তৰিত হৈ গ'ল তেখেতে ৰিজিনেল অফিচাৰ আছে বৰ্মন ডাঙৰীয়া আৰু ইয়াৰে আমাৰ বকুলীয়া গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ কৰ্মচাৰীবৃন্দ আৰু শুভাকাংক্ষীসকল আজি এইখনতে যিহেতুকে মোক আগতে এনেকুৱা এটা চিফ গেষ্ট বা তেনেকুৱা উদ্বোধন কৰা এই অনুষ্ঠানত খালি পাতিছিলেহে কিন্তু আজি এটা মোৰে ভাগ্য মোৰে সৌভাগ্য আৰু আজি বিশেষকৈ মোক এই অনুষ্ঠানটি বিশেষকৈ যি আমাৰ অতি প্ৰয়োজনীয় যিটো আমাৰ অঞ্চলৰ প্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আমাৰ বিত্তৰ যিবিলাক লেনদেন হয় এইবোৰ ইমান এটা ভাল এটা কাৰ্যালয় ইয়াত স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে মই এই শাখাটি আমাৰ বকুলীয়া অঞ্চল বিশেষকৈ বহুত উপকৃত হ'ব বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ সেইক্ষণতে মোৰ আৰু সকলোলৈকে মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আজি এই বিশেষ আমাৰ যি নতুন গ্ৰামীণ বিকাশ বকুলীয়া শাখাৰ যিটো কাৰ্যালয় শুভ উদ্বোধন কৰিলোঁ Pinia birta bangke kang tonik lo kadok kabetami domit hakme kurwangtu.